Bwana awabariki sana. Uwiteka abahire cyane. Apewe sifa sana. Kandi ashimwe cyane. Kwa kuangalia tumekulishwa neno la Mungu. Kutuba twagaburirwa ibyo kurya ijambo ry'Imana. Kitu yenye ningelipenda mujue. Ikintu nakeneraga ko mumenya. Hivi vitu vyote vyenye tumelishwa. Ibintu byose tugaburiwe ni mu mipango ya Mungu. Ni mu mugambi w'Imana. Alikuwa anajua kama tutapatikanaka hapa. Ya Imana aliziko tuzaboneka hanga. Na tangu zamani. Kandi kuva kera. Bele Yesu hayatokea. Bele Yesu ataraza. Kulikuwa watu. Hari abantu. Wenye walikuwa natafuta zile maalama. Bashaka ibyo bimenyetso. Kusudi baziletee wengine. Ngo babizanira abandi. Na batu. Kandi abo bantu. Mungu anaendake anapatia kila mtu kiwango fulani. Imani genda iraho mu rugero runaka. Pasipo shaka na gushidikanya. Sabuni ni mwalimu. Sabuni ni umwigisha. Amena. Amen. Pasipo shaka kabisa. Na gushidikanya. Na ninaposoma hii andiko. Somye ibyanditswe. Si kwamba niko na vya kuongeza kupenye mwalimu alisema. Fitibyo kuongera kubyo. Alisema akamaliza maneno yote na ma question. Yavuze ngo arangiza ibintu byose n'ibibazo. Tuka kitu kaloko tukipenye tunaongeza kusudi muone valeur. Ngeno ongera kugira murebe agaciro. Hapa tunaposoma katika kitabu ya Luka. Hano dusomye mu gitabo cya Luka. Sura 1 mstari wake wa kwanza inasema. Luka igice cy'umurongo wa mbere. Ndugu atasomea. Luka. Kwa sababu watu wengi wametia mkono yao kutengeneza habari za maneno yale yaliyotimizwa katikati yetu. Kwa sababu watu wengi wametia mikono yao kutengeneza habari za maneno yale yaliyotimizwa katikati yetu. Ufike mpaka kuine. Kama wale waliokuwa tangu mwanzo washuhuda na watumishi wa lile neno. Ndiyo. Niliona vema vile vile kwa sababu nilifuata habari za kweli ya yote tangu mwanzo kukuandikia kwa taratibu Teofilo mwenye heshima upate kujua hakika ya maneno yale ambayo uliyafundishwa. Amena. Amen. Unaona mbele ya Yesu Kristo kulikuwa watu wenye walikuwa wanatafuta katika vitabu vya manabii kusudi balete nuru inawazane umuco wa wale wenye walikuwa nangojea. Iyo abandi bari bategereje. Sasa kwa neema ya Mungu ubuntu bw'Imana Luka anakuwa mmoja wa mitume 12. Tunga 12. Yeye akaona vema. Abona ari byiza. Akapata ile ufunuo. Kugwishurirwa. Inaacha anaipelekea tena Teofili. Na hakuna tena confusion kandi kutarimo maneno yenye alikuwa analeta magambo yarazanye na siye natwe kusudi tusiwe na confusion utagira gushidikanya. Mungu alitupa huduma 5 akatupa na huduma ya chalimu ishiraho n'ubukozi bwo tena katika utumishi yetu. Ubukozi bwacu ni Mungu njoo alipenda, ni Imana yashatse neno lake lipite kumkinywa yetu yayo linyura mu kanwa kacu lifanye bibi harusi kugira ngo rigire umugeni. Unajua ya kuwa nabizi yuko Mose yeye njoo mwenye Mungu alipendeza niwe Imana ashimye apitishe neno lake ijambo ryo rimunyuramo kusudi machura zionekane Misri kugira ngo byabikeri bigaragare muri Farao. Kusikiaka sauti ya Mungu hivi mkibambazi ijwi ry'Imana mu kibambazi ilipitaka ndani ya Moizi. Ijwi ry'Imana ryanuriraga muri Mose. Unaamini vile bafrere? Sasa nasiye kusudi bibi harusi ipatikane. Mungu alipenda parole yake ipite mkinywa yako, ipite mkinywa yangu, ipite mkinywa ya ule kusudi bibi harusi ifanye nini? Mugeni agiru chemu. Naamini vile. Sasa kama ni kweli unaviamini na njoo mpango ya Mungu kandi ari wo mugambi w'Imana, namuna gani unaweza fukuza bahubiri wakwiruka na babwiriza juna wewe nafsi yako inomba nayo ikuwe sope nayo ikuwe wewe mwenyewe unachunga wewe huko bibi harusi urinda abandi nabwo ugize umugabane w'umugeni. Mungu alikatala ujifundishe. Imana yanze ko wewe uyigisha. Mungu alipenda na wewe masikio yako Imana yakene ko nawe matwi yawe isikie yumva bya kutoka mkinywa yako bivuye mu kanwa kawe se bya kutoka mkinywa yako yuko pastor gusabita ko umucunga. Misiwe kama mko na nini? Sizi hari no muri kusobanukirwa. Ba frère, bene data, hii maneno yote yenye amagambo yose twumvise ukeibeba sawa vile ni neno la Mungu uyafashangisha kujima lenye lilipita mkinywa ya sabuni kanwa utaiwa kama umepata msaada. Aho ngaho uramenya ko wabonye ifashanyo.
ule Mungu iyo mana mwenye anakufanya kuwa evêque yakugize evêque, yeye naye alisema anakupa masikio yaguhaye amatwi ya kusikia yo kumva chenye roho anaambia kanisa, abwira amatorero. juu wakati yenye unaikala pale mwingine iko na hubiri iko na sovea mea abari gukiza kusudi na wewe uingie mu mwili wa Yesu, na uzinjire mu mwili wa Yesu Kristo. Ndio maana yo mpamvu hayombe tibisaba wana ile roho kwa na wamuka ya kuona miguu yenyewe natangaza habari njema, kuona ibirenge bizanye ubutumwa bwiza, uipitishe amo paswa maze ukabinyuzamo akayunguruzo. Hapana, oya ntari byiza Fred. Mwene da hata kama unamonaka hana ministeri, uonaga nta bukozi bumuri, wewe njoo unaona uwo ubibona, mimi mwenyewe alimtuma yeye, haiko vile anaona, alikuwa abibona. Jua mitume ba bien-aimé balianjaka hubiri na habana ministeri, balikuwa tunapatikana nta bukozi bafite, bari ababwiriza gusa, balianja hubiri na habari pataka ministeri, bwiriza batari bahawe, balitangaza habari njema, ariko bavuze ubutumwa bwiza, na wenyewe balisema, kandi nabavuze kwenye balipita aho banyuraga balikuwa nafanya na miujiza, bakoraga n'ibitangaza, na Mungu alipendeza vile, maana nikubyaje balikuwa tu wa predicateur, bari ababwiriza na habari pataka ministeri, batari bahawe ubukozi. Sasa hivi nasi uko rero natwe Seigneur umwami mwenye aliruhusu ba mitume bahubiri na habari yapata ministeri, zagira ubukozi, tuko banani kwe turi bande bakuzarau wengine, bo gusuzugura abandi. Tuko banani, turi bande. Mtu anaweza kuwa pale na kingali anabegeye akivuga hayayua sawa vile wewe unayua, atari yamenyerezwa mu lakini katika kundi, ariko muri cyo hawezi kosa mumoya mwenye alimusikia, ntabwo haburamo umuntu wamumvise. Sile ni amina, si amina se, kwa kuonesha kama kwereka ko ule Mungu uyo mana anapenda kunze ndani ya nyumba yake munzu yayo tuheshimie kazi yenye alitupatia, murimo yaduhaye, kwa sababu na sio tulitiwa kwa neema, natwe twahamagawe ni kubw'ubuntu. Na Mungu kandi Imana iko technicien, Imana ni umutekinisiye, kumuelewa ni vigumu, kuyisobanukirwa biragoye. Mwa Biblia, hano muri iyi Biblia huko wenye balipakaliwa hari abasizwe, lakini Mungu akaruhusu, ariko Imana yemera mafuta nyita mupakala, ayo mafuta yo yasizwe iende mu mukebe, iende mu chupa, igagenda bayajana mu chupa, na kuko wengine hari abandi basizwe mafuta bimana iende mu lipembe, ko ayo mafuta abara ayo mu ihembe. Ni njia mbili, ni nzira ibiri za benye banapakaliwa, bose barasinamusigwa, kwa tofauti, ariko hari itandukaniro. Sio kama mko nanifanya, sinziri wa muri kurikirana hari bamoya bamwe anaruhusu Imana babapakale ko basigwa mubapakale basigwa, lakini ariko mutiele mafuta mu mukebe, ayo mafuta abari mu chupa. Bamoya anaruhusu mubapakale lakini mafuta ende mu nini, ariko basiga mafuta agiye mu ihembe. Sauli alipakaliwa kama mu mukebe, yasizwa mafuta mu chupa, haikuwa kama mulipembe, ntabwo garago mu ihembe. Daudi we Mungu akamkamata, Imani namufata ule profeti, uwo mwamuzi wa Sauli, mwenye alitia mafuta mu mukebe, amafuta Sauli. Mungu akaambia hivi ni Daudi chupa, ariko Imani yamugari Daudi we tia mulipembe, ayo mafuta asiga mu ihembe, yashire mu ihembe. Choma na kwa kuangalia mafuta yenye ulipakaliwa, leba mafuta wasizwe ni ya mu mukebe na yo mu chupa, wala ni ya mulipembe, shangwa na mu ihembe. Juu mwenye alipakaliwa kama mulipembe, mafuta mu ihembe anaonyekaka, yemera gungurika, anakubaliaka kutumika na yemera gukorana n'abandi, haezi penda bauwe Mungu, ntabwo yakwemera ko bicumuntu. Amen. Hata bapembeni yake baneza abandi ubashike, hata bajoabe baneza kuwa bajoabe ba ruhande mimi atasema, ariko bazavuga ati iki chenye unafanya tukoze haiko parole de Dieu, ntabwo ari ijambo ry'Imana, aye mwenye alileta salama, uwazanya mahoro, unamtia kisu, utera inkota, amefanya nini, yakoze iki, ni juni kunini, kubera iki bamusiza amavuta yo muhembe. Eske Mungu ananifuata? Ese murakurikirana? Mimi sio kama Mungu ananifuata. Sinzi niba muri kumurikirana. Salomo alipakaliwa kama mulipembe, asize amavuta yo muhembe. Wale watu wawili, abo bantu babiri, wengine wote abandi bose ni muchupa, na amavuta yo muchupa.
wakati Mungu anakupa kazi, Imana iguhaye umurimo, uko mupakaliwe, uri umusibe, angalie ile kazi inafanya nini, ureba ucyo umurimo wahawe ukora. Nyie ba ministri, mwebwe bahubwiriza ambao Mungu ameita, abimana yahamagaye, anaomba pia na respect, bisaba no kubaha, respect au serviteur na kubaha abakozi, nabyo bibaho. Yafasa yenye unafika, birasaba ngo mwenye alikupatia mimbari, wagwaye mimbari, usimubomole, we kuzuje kumusenya, umheshimishe, umwubahishe, yenzo anachunga ile mimbari, we urindi yo mimbari, umheshimishe, umwubahishe utaifa yenye anachunga, koko ariyoboye, arinze. Na kitu yengine, ikindi kintu inomba kuyua, birasaba kumenya bale benye babantu bali kutangulia mukazi, bakubanjirije mu murimo. Ata ulibatiza watu 12 kwa sababu batije abantu 20 kwa hayakufanya kuwa super ministre, nako bikugiza ministre urenza bana. Mungu alipendeza vile, na wale watu 12 hautaenda nao, watabakia tena kumikono ya ule mwenye alikuwa mimbari. Wao ndio wagwaye mimbari, inombo na mheshimisha, sawa ngo umubahishe. Amen. Ile ni kweli kandi byo mukuri, bila kusahau tutibagiwe na wewe mwenyewe banakupatia wale watu, nawe wo barindisha wao. Eske mafuta ni ya mumukebe, nawe amavuta kuri na au basi ni ya mulipembe, cyangwa na muhembe, kwa sababu kubera ko huyu Mungu iyo Mana mwenye alipendezwa yaneje kuwe benye balitangulia bengine kugira ngo aba bandi babanjije abandi. Mimi siweza eleza sinabasha kusobanura vile message ilifikaka ko ubutumwa bwageze muri Goma kwenye mali mingi, aho mali mingi hata ni corrige bya mingi sana byinshi cyane, simendaacha tu mali mingi abiseme, mali mingi akabari ubivuga. Na tena sasa kandi nanone ijapokuwa tuko katika kazi, nubwo turi mu murimo, inaomba kujuana, kumenyana. Amen. Kujuana, kumenyana. Urafiki habutatembezaka kazi, habutatembezaka kazi, ntabwo uzageza. Hapana. Na muelewe tena, kandi munamenye kandi assemble itorero wakati yenye haiyafika, wakati ya ora kitari cha Mungu hafungake macho, haimani ifunza maso. Hapana, oya, ataifikishaka kwa wakati ya ora, na hakuna mwenye ataikalaka, na nuza hakuna mwenye ataizuizaka, na uzayibuza. Hapana. Oya. Na kama anapenda kandi manishaka munjia zake zote, zira zayo zose, yeye ndio anaweza penda cha kufanya. Yo ibiza ifite icyo yakora. Na hekalu yake n'itorero ryayo ilikuwa kinafika kinakosa kuhani wa kulichunga, yagera igihe akabona n'umutambyi wo kurinda urusengero. Tusome maandiko, tusome ibyanditse. Si ni kweli basi? Na kitu kuhani ilikuwa ni majama, umutambyi wari umuryango, ilikuwa ni majama umuryango. Mwakati yenye ilikuwa muryango, ngiye gwari umuryango, kanisa inafikia wakati yenye na mwele muryango munakosekana kwanja akabura umutambyi. Lakini Mungu natabileta. Tusome maandiko. Imani yabizana. Mimi naamini mnapenda maandiko. Byanditswe. Mungu alipendeza mkwe ba speciale hapa kudunia, yakeneye kumwa abantu bagaciro cyane, na nyinyi sasa muheshimiane, ngo namwe mubahane. Biblia inasema amri mpya yenyewe alitupatia, kama mnapendana kundana, njoo watu watayua kama mko ba Mungu, abantu bazamenye kumurabika, kama upendo haiko ndani yako, hauko wa Mungu, ntabwo Imana. Ni amri mpya, itegeko risha, mnaiamini, mnaryizera. Mkinywa ni amri mpya, kanwa ni itegeko risha yenye Mungu alitupatia kusudi kugira watu watuone na waone ile upendo yenyewe niko nayo pamoja na ndugu. Baangalie niko na upendo na mwanangu, niko na upendo na Deni, niko na upendo na Bara, niko na upendo na Muhire, niko na upendo na mfitanye na barunaka. Ile yote ilikuwa mpango ya byari biri mu mugambi. Tusome hii andiko, tusome ibi byanditswe. Na hekalu yaba n'urusengero ilikuwa inafikiaka byagera gugo kukosa wa kuisimamia na makuhani na walikuwa abatambi bo guhagarara kandi bahari. Na ndio maana maeglize wakati inaanja haianjake na asie, ntabwo atangirana n'umusaza. Hapana, kanisa sasa inaanjaka lakini na haitakuwa na utaratibu. Aseme mara moja mimi nakuwa asie, na wewe mwenyewe balitia uchunge kwanza ngo urindire. Hapana kujinome we kwiciraho wenyine.
wewe kuna jinome wewe nyine ukisha unashangala ugatangara muliniachaka hapa sasa mimi naona mimi sitaki tena mtu shaka tena mtu afike hapa mimi na wewe muliniachaka wewe msipani nje mwashizamo kuko vitu bine hari ibintu bine byenye biko mu message biri mu butumwa kuko kuacha hariho gusiga umuntu saba na kuacha iyo bagusize haiko kukuweka ntabwo baba bakweguriye kuko kukuacha kugusigira frere chunga hii kanisa wene datarinda iritorero habaya kuweka ntabwo baba gushyize na mwene kuacha sasa unaweza kuwa seliba waba uri n'umuntu utari waro sawa vile tunaacha kabunga twaretse kabunga ikasindi iko seliba amisa jenga nyumba ya materio ya kabambi maana kuba kinzo ya materio ya kanisa na iko seliba maana ni celibateur donc mpaka hivi Yesu nguvu haiko eveke ntabwo ari eveke eveke hayapatikana eveke yaboneka ndio maana wakati yenyewe na Paulo alichunga Efeso Paulo yalindaga Efeso alichunga na iko seliba yarinze ari umuselibateur je munaamini vile watoto kumkizera namwe eveke atakuya tu eveke azaza tu eske anaweza kuya mugere ese yaza mu ntambara eveke anakuya kama salama eveke aboneka mu mahoro je nakuya chunga kanisa la salama ari nditorero rya mahoro bo sasa na wewe mwenyewe ukukua eveke sasa none wotabaye eveke na wewe sasa batasema ukale na wewe ugere basi bose nibavuga ngo wicare uragwana hapana oya me anakuyaka kusalama ariko eveke aboneka mu mahoro kabunga iko pale ko seliba kabunga na kundi yote baservitere yote tulikala kandi abakozi twaricaye tukejifunza juu ya kile kitu twiga kuri cyo kintu na basabuni balikuwa pale na basabuni bali mali mingi alikuwa pale mali mingi bali mambo alikuwa pale baservitere yote abakozi bose bakasema baravuga ati abakie tu pale aguma aho ngaho akuya patikana eveke hawari aboneka eveke kwiri na kuko bahubiri kandi harimo n'ababwiriza me haya patikana ariko ni yaboneka me wakati atakuya igihe azaboneka Mungu atafanya ishara mali aongoze kanisa itangaza kugira ngo tusome ayobore itorero tusome none Nehemia 7 Nehemia 7 tugu mstari wa 64 usome mwa ile Kinyarwanda urasomera mu Kinyarwanda soma wa Kinyarwanda ni nani twahirwa hapa tunaangalia 7 mstari wa 64 soma frere abo bashatse aho banditswe mubabazwe uwanje hata ku 63 au na 2 pale kandi bako na watafutisha soma frere kandi mu batambyi harimo 4 Hobeya na bene Hakosi na bene Barizirayi bashatse umugore mu bakobwa ba Barizirayi umugabe umugareyadi akamwitirirwa abo bashatse aho banditswe ndiyo mubabazwe uko kuvuka kwabo kwari kuri bahabona ndiyo nicyo cyatumye batekerezwa nk'abahumanye bakabakura mu butambyi na umudirushata ababwira yuko batarya ku bintu byejejwe cyane kugeza ubwo hazaboneka umutambyi ufite orimu na timumu. Eski mumesikia? Amen. Banachunga bararindira mesa banatafuta banakutana habamerite ile place bakasema memu bakie tu kwanja pale mpaka siku kugeza ubwo tutapataka tuzabona kuhani mwenye atavala ile nguo ya Urimu na Timime. Si ni kweli? Basi pale kutreze bakamupata bakamutia hapo 13 baramu 13:4 13:4 mu message mutumwa hauti yake mtu juni rafiki yako ushira umuntu bitewe ko ari inshuti yawe. Hivi mimi nataka tia administrateur huyu yako rafiki yangu, uyu ntari inshuti yanjye.
Sawa, uyeni. Uriya we ni inshuti yanyu. Hapana. Unatiaka mtu shiraho umuntu mwenye atatumikia Mungu kwa ile poste uwo mwanya na napastahili. Ahakwiriye. Uketia rafiki anaweza biharibisha, kanisa itakwama. Toro ligakwama. Bale wote wenye balisa okolewa. Bose bali barachuma macho ya Mungu, ni watoto ya Mungu. Na bana b'Imana. Inaomba kumtia mushireho kwa sababu anamerite ile nafasi. Sasa hapa nabii nani kuhani alipatikana? Angao utamye yarabonetse. Mimi vitu vinatembea fo. Ibintu bikagenda na. Ijapokuwa kuhani alisapatikana. Yarahari. 13:4 tusome. Chenye kiacha vinatembea mubaya ni bigenda nabi niki? Ni kwa sababu alitia marafiki yake. Yashize inshuti ze. Ese tunafatana? Sasa tulikumvikana. Ni kusema, ni kuvuga kazi yenye tuko nayo, umurimo dufite ni ya nguvu na Mungu anaitukuza katika mapredikasyon na katika juhudi na sante anatupatia ndetse n'ubuzima. Heri miguu inayotangaza habari njema. Iko haya frere. Iko haya. Hapa kwenye kunaweza enda hapo mwendo ya miguu. Wagende na maguru. Unalomba moto. Ugasabi imoto. Na kitu ulikoka na papiga na mwendo ya miguu na unagenda na maguru. Na virai vya kukia ujisha hapa. Uje kugurisha hano. Ulikoka na kuya na unakia ujisha virai na miguu. Hano na maguru. Me wakati ni kazi ya Mungu. Kwa kazi kimana. Unalomba moto. Ukamanza wasabaga moto. Kuko fasi kwenye mtu hezi lomba moto. Na mnatasaba moto. Ni fasi ya migulu. Ahantu kugenda n'amaguru. Kazi nakufa. Umurimo ugazamba. Sio ya kusema nilikosa za moto. Wewe ulikuwa unamuza ga moto. Iko haya. Nilikosa somo. Unapenda uende mbali. Kene kuja kule. Sasa hapa karibu sana. Hano hafi. Kwenye unaishi. Anga utu. Eske kabisa. Na sisi tukikuya ubiri yako. Tutakutana kabisa na ubiri yako hapo. Wasangwa bwirizaga. Iko makosa na makosa. Hii kundi ni kundi kabambi yenye ikehubiri mumigini, inakutanana na ya Masisi, inakutanana na ya Churu, inakutanana na ya Mbero. Mabare zitafunga. Abantu bagurisha inzoga bafa. Chenye kinaacha watu habaende. Tuma abantu batagenda. Mwenye kuna charge ya kuenda. Fite ikishingano kugenda. Mwenye kuna ministeri. Ufite ubukozi. Unaikalaka. Juko predikateur. Wera kuri umubwiriza gusa. Predikateur hana charge. Umubwiriza we na ziye kaikala takukiti mwa. Hakukule hangaiki. Meku mwenyiko ministre de la parole. Umukozi w'ijambo. Hawezi ikala. Ntabwo yakwicara. Ataba muime za tike. Transport ataenda yagenda ataba wakatale kumukaribisha atatokea tena nafasi handi tunatumika kora pamoja na Mungu mwerimana babieneme bakundwa chenye kiliacha Mungu anasema hata tuache cyatunyimani ngo nizadusiga imfubyi mwai wakati yeye muri kino gihe cyacu jo wakati nyana tumika cyo gimani gukora na natumika na wale benyana kora benya litabuka babandi yamage mu murimo ni mwai wakati muri kino gihe cyacu ni wakati ya nabii mu gihe cyacu anakuya sema nabo na anatoka naye anakuya sema nabo anatoka naye mimi mwai wakati yetu muri kino gihe cyacu anasema sitawaacha yatima basiga imfubyi mwenye anabafukuza amenifukuza haukuya wewe peke ulikuya na mwenye uko natumikia na wao ndukorera na mufanya muje mwirinda ukufukuza kwirukana babwiriza na kubapitisha hamo maji no kubanyuza amaso uko bamingi benye batabaki yao ari benshi bazasigara. Imani yenu kwizera kwanyu ni ya mzuri, ni kwiza, matendo yenye iko yule ya imani imirimo iherekezwa kwizera ikekuwa ya mubaya kuba kubi utabakia uzasigara. Huyu anapatikana, uyu akaboneka, anatia marafiki ariko none ashira inshuti ze. Tusome kwani, tusome noneho. Ariko ibyo bitaraba, Eliyashibu umutambyi wasiriweho gutegeka ibyumba byo mu nzu y'Imana yacu, ubwo yari yuzuye na Tobiya, yari yaramutunganirije icyumba kinini, aho kera babikaga amaturo y'amafu n'icome n'ibikoreshwa n'ibice bya kimwe mu 10 by'imyaka y'impeke, na vino n'amavuta ibyererezwa. Acha mimi nisome hii yangu inasema. Na mbele ya maneno haya Eliasibu kuhani aliyewekwa juu ya nyumba ya Mungu wetu akiwa na rafiki na Tobia
Njoo nilisoma kuine. Njoo nilisoma akiwa na urafiki mara moya vitu vya Mungu akavikamata sawa vyenye viko. Kitu kikisaitwa cha Mungu cyamaze kwitwa ikimana kiheshimiwe. Cyubahe. Na yava kuyua kandi birasaba kumenya ba associé abafasha abako batu ya pasteur ataraba ngo pasteur ikiwa diakre iko wa pasteur na associé iko mtu wa pasteur na associé na rumu wa pasteur. Est-ce que tunafatana? Sasa tunakurikirana kama balileta kuku mbili ndio bazanye ingoki ibiri au tuache zisibuye limoya nawe na uzizie balifikisha hapa leo bazanye none hano unaimeza urayimize kesho wanaleta ejo bazanye yindi wope kuna meza kesho wanaleta ejo bazanye yindi wope kuna meza. Est-ce que unasahau kama na wewe unatumikia Mungu ukorera Imana nura korera Imana? Ni kusema ba associé Kongo abafasha banakuya nabo ainsi dit le Seigneur nabo ni kuiteka vuga na bakozi b'Imana batumishi ya Mungu benye Mungu b'Imana nabo amebapatia kazi sawa vile na wewe alikupatia kwa ya Mungu haye na na sasa nakupatia wenjo uongozi no yagwaye kugira ngo isapokuwa ni uongozi ikisakuwa vya Mungu yo biba by'Imana hawezi kubifanya sawa vile wewe unapenda na venye unatumika nabo muri gukorana nabo banakosewa bari kugira ibyo bakena. Muelewe tena usobanukirwe nanone mwenye anachunga watu 5 uyoboye abantu 5 pasteur wa watu mzee wa watu 5 na mwenye anachunga watu 1000 au watu 100 au watu 50 wote kumacho ya Mungu ni wachungaji na bungeri na bashunga wote kumacho ya Mungu ni wachungaji. Donc hawezi kukuya na unamungu ntabwo wa munyega hapana naye ni mchungaji wewe ni umushumba na tena yafaa kujua ya kuwa ninasaba kumenya aba ba responsable aba bayobozi njoo wenyewe banapasha acha makanisa zinapata reveye bagomba kugira gutuma itoro rigira ububyutse kwa sababu kama niko na bahubiri 10 niba mfite ababwiriza 10 siwezi na mimi kubaikalisha na siko na baambia baende bari kubabwira ngo bagende ayombe banekala pale yafaa kuambia mwende ko bicara ngona mwende twende wapi mwende tu kwenye batabapokea muhubiri kwenye batabakimbiza mpite unakubali nabo babakie pale wanachunga kutumwa lakini wanakosa kubatuma ile nayo ni charge yako wewe pastor wa mahali yao muyobozi toleka hana droit ko umubwiriza ya kuenda na halaki assembly yake lokali. Sasa nasema assembly yake lokali ni kusema pastor wake ataseze pastor wewe habiwezekani bishoboka kwa kutukio ulisafika washamishonea na hakuambia pastor yako utabwiye hata kama ulikia mkonvasio ya kunaambia pastor yako sasa ndaenda mkonvasio mimi naweza endelea na mkazi ya Mungu anaenda na nayua akagenda bizi niye venye muko ba ministre muheshimishe maofisi lokali kuko ofisi moya yenye na komande uyobora ni ya pasteur umushumba inomba unamheshimia samuwahe jo yeye akapiga telefoni ya kuwa kuna muzarau hakuna mwetu kupokea kwa kwachira jo maana kusudi kuwa baraka kwa assembly ya nje anja kuwa baraka kwa assembly ya kwa assembly ya karere urafiki ubushuti mu message haikuwaki mu butumwa ndibubaho kikabila amoko mu ujumbe haikuwaki mu butumwa ndibubaho mutoke musibakilie mukale kuguma muri kale uko natafuta musa 44000 ushaka huduma yenyewe itatembeaka ukozi kutazagenda yenye Mungu alisema haitaenda sha missionnaire Imana avuze ngo ni abadete mwe kwa bahamya babiri ayo njoo yenye itahubiriaka kabila 12 hata na wewe yako ni abadete mwe nao ni wahamya babiri gusa simufike na sie kwetu ni wacu simutembeye natembera Mungu Imana kusudi na mimi niende kukua bibi harusi kugira ngo nanye mu mugeni labda ni huduma yako juta niwenda itanipandisha kama muzanza mura muri ya nyubako juba natuambia ni je kwa biravuzwa ni nyubako ni kusema vya Mungu ngo iby'Imana tusibikamate ya mumizaa kwe kubifata ni migaryo tuheshimie lenye Mungu alituma mukaka Imana se yatuyohereje mimi nafungia kwa hii mpagarariye kuri kino kwa kusema hii vuga gucya munisikie mzuri unyumve neza tena nisaka kisema kandi nongeye kukivuga huko aina 3 ya baserviteur hari uburyo butatu bw'abakozi
uko wenye banapiga batumishi, hari abakubita abakozi, shamba haiko yabo kandi umurima ntari wabo, baliwekwa mu shamba, bashizwe mu murima. Mungu analeta batumishi, Imani kazana abakozi, banabapiga bakabakubita. Yesu alisemaka bakatuma na mtoto yake. Yesu alikuwa ngo babigeniye nyine umurima, naye bakapiga, naye baramukubita, naye bakau, baramwica. Akauliza, sasa sasa mwenye shamba atakuya naza hata kukutaka na huko nachoma mihindi. Ile moto hata isabalisha kabisa. Bese uwo muriro kabisa naza ufutera. Kuna kuwa wengine, hari abandi abo bananyamaza, bo baraceceka, abasemaki, tibavuga. Hautayua kama nakupenda, tiwamenya ko ngukunze, hautayua kama anakuchukia, kwanga. Banasema, bakavuga, tutachungaka tuone kama hapa nabo batabapatia kasawa si. Tuzareba ko bana bazabanga. Maana yule tu nasema naye, Mungu uvuga nawe. Shalom bien aimé. Na mahoro mwene data. Ni shalom. Ni shalom. Ananyamaza. Agaceceka gaho. Hata kuuliza kama hakubaze niba hii kazi uno murimo ni ya nguvu wala haiko ya nguvu. Cyangwa gutakomeye. Hakupatia kuma experience. Ntabwo gwa kumyitozo. Experience inatokaka mu benye balitangulia. Iva kubatu banjirije. Ananyamazaka, akichechekea, anachunga kuu. Kuna kuwa watatu wenye sasa walielewaka chenye mwenye kazi alisema, baso warukiwe icyo nyiri murima yavuze. Anasema bakavuga ngo munilombe, munsabe. Anasema tumulombe yeye, munsabe kusudi afanye nini? Kugira ngo yohereze, atume batenda kazi, yohereze abakozi. Ndio maana yafaa kuangalia kama uko mwabale wenye bako na priye kusudi batenda kazi bako abakozi baje. Kama ulilomba mutenda kazi akuye, sasa kuita mfukuza basi naza uramwirukana se kandi wabisabye. Kama uko mwaba aba batatu sasa yeye ulilomba, unaona abasenze ukabona umukozi araje, none uramwirukana kandi nibyo wasaba. Ukiwa na furaha kwa sababu ulikuwa unalomba mtenda kazi afanye nini, apatikane, agaragare. Mungu abasaidie, Imani bafashe mwa wale batatu, utayua kama uko mubawa, uzamenya niba uri uwe mukozi. Mungu abasaidie, Imani bafashe, mafuta ya kumukebe, amavuta yo kumuchupa na mafuta ya mulipembe, na mafuta yo muhembe, yenye ilikwenda kako ni hawapi, na yaye wasizwe. Na tena chengine chenye nafungia hapo, batumishi ya Mungu, makozi bimana. Mungu alileta neno lake, linapita mkinywa yako, linakuwa na nguvu ya kuingia nafsi ya dada, nafsi ya ndugu, anaacha ulevi, anacheza katika roho. Usijizarau. Mungu ndio mwenye alikufanya maana ni wako kizichuri. Heri miguu inayotangaza habari njema. Mungu awabariki sana. Maana singeweza kusema, mwalimu alisema vyote, basi mie tu ile, na mie niko mtoto mwenye mimi nalogotaka kuhimasuke, na mimi nahirangurisha. Basi kama utarangura, Mungu akubariki. Uheshimie mwenye alikutangulia katika kazi, uyue na mwenye alibatizwaka mbele yako, na Mungu atakubariki jina la Yesu. Na usijiweke na habaya kuweka. Mungu abariki.